ngiyovulizwe ngaba ngihamba kwamanje intombazane yami ithe ma njengangifungane ngabisigubo zabantu manje ingane usala nobani ubani wami wamagcino umdwebi bazalwane uhleli lapho uyadweba kangasikasengane ngabuka ngabona kutheni uma semahamba lendleleni ngithi baba yini ungaphinde emuva nomntwana ngithi hayi kodwa ngeke usathane phela lasambeni noma sesiyimali kanti ngayikhona sambeni sahamba abazalwane sibonga uNkulunkulu bazalwane lelethuleni izolo umphefumulo wethu ugcwele siyambonga uNkulunkulu namanje sisathane zelaya ngonyaka ozayo siyangena kumele sikutshele usathane kumele usathane unamanga nekhorora yakhe siyangena onyakeni ozayo futhi noma kavela zonke izimo kodwa nje siyangena onyakeni ozayo ngoba usifihlile uNkulunkulu amen uthe ubaba bekhuluma ngazakhuluma nodlakendlela kathi nale nikhuluma umfundisi ngempela yabona lezi ndawo zamafoni waphatha yonke into lento esakusayo ngizangathi engane zakhe yabo bengaxoxa yonke into lezi ngakwazi yathi ingane yokwani yayithathiwe musukutshela umama yonke into ukuthi uma uyasaba ungale nikhuluma yonke le futhi nje lamafoni ukube kuya ngoba ngabe ndayahamba nje athathu ahambe yona kubuya mose ngiyadlenga laba baphathe 1 2 3 amafoni labo anezinto zonke nenkinga zazo ukuthi bazithatha uma umuntu esehleka yena ngizwa ngithi kodwa hayi bona ngisethanda ukuhleka bangihlelele ngoba babili ngihlala nabo bathi athi uyazi ntomani ngiluthi nawe uyathanda ukuhleka ngoba manje ngoba kuyahleka bazalwane ngasibehlekayo manje mfuthi kuyikhuluma lethi ukuthi hayibo kunezinto kulamafoni esiba esikhulumayo ezisabusayo thina sesigugile nje uvela usala alawuke igaba lenkosi hayibo singasasali sogogo bazalwane liyabhubha kanjani njani hayibo asikhonzele uNkulunkulu noma ngabe liyabhubha ke thina sokhonza uNkulunkulu thina siyazi ukuthi siyaphi isandla sinamanga ngonyaka ozayo siyangena alawuke igaba lenkosi akusoze ngathi bazalwane ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu kuhambe nami indlela yonke ngifika lekhaya bazalwane kangumfokazana namhlanje kumamduma ocobezelayo ukuba uyikhuluma ngani le ngelinye ilanga kufika umfundisi lapha kwami evakashela uDuma nje awukho nomuzi nje lekhaya kodwa umfundisi athi ngane maye umfundisi walo umuntu naye satatazana yafika kaNkulunkulu yafika hlala empetheni hayibo yafika kaNkulunkulu bazali siphathele yonke inhlobo ongayicabanga akukho igama lenkosi yamufundisa igama lisho wathi Duma uyakha ngemnyaka kwakunezi bazane ngiyakhala wathi uDuma yene baba ngiyakha wathi hayi kuzokwenzeka indoda kaNkulunkulu enefihlakalo yakhuluma ukuphila imali ingekho uDuma ehlele ekhaya imali ingekho kwathi futhi ebusuku umfundisi ngabona amanzi acwebile agena emakamerweni kuyona leyayini ngathi ngatshela ubaba ngathi kunesigeni isibusiso ekhaya ubaba ufikile wakhulula isibusiso namhlanje baba uphelile umuzi wami selamawini bengene emgaqweni betshapha zonke izinto uthi ubani ongakhelayo ma mina bezogijima nje ngokuthathela iplaga ngathi laphi khona ayiyo layila ngeke yophela nominini amen wathi mina bengithi mina manje ngishone lapha ngibuyele neplaga ngathi laphi ngathi yophela nominini amen ngingena lutho bazana luDuma ehlele ekhaya kepha ngenxa yanomkhulu emane ekhaya ayisho uNkulunkulu bazana namhlanje indaba iphelile ishoda ngamawindi nezicaba kodwa ngithi uNkulunkulu ngeke uzungilahle manje ngathi ungithwalile ngithwala bazalwane ngiyumfokazana ngitshelelekile ukuthi noma ngihamba ngihambe kude ngihamba lapha kaNgbiza ngithi ngiyobuka umuzi wami ngidabukise namhlanje ngakhindlu ekubabaza lishawani bamba ngekho hayibo ngoba abantu bazobabaza abantu bazobabaza ngenxa yokukholwa kwabo basebethi uNkulunkulu bese kubusisile baqale bakuthwele anibonge igama lenkosi ngiyabonga uNkulunkulu bazana ngathi ngathini nje ngibingelela impilo zami esamba ngalo lesini hlala ngathi ngayibona lesini ubona nje ngathi nje inxa yabo lesini hlala abantu libali wash
sokhona uNkulunkulu. Kanina ngozana yanganyuka ilanga lithi 41. Bangishtabela yonke le ndlela ngaze ngahlala nomuntu ubaba bathi baba awu nala mnandi lenkolo lakho lapho lela. Kanti kanti ubaba uyayizwa le nkolo ngiyahamba ngithi ngasethi indlela ngingayizwa. UNkulunkulu bazalwane. UNkulunkulu ziningi izinto zona ziningi. Bazalwane nginengane so3 eyisebenza eMaritzburg. Enye umthungi sebenza kuTelkom enye ekhaya. Lena yomfana bazalwane yomdwebi. Ngiyalinila ngizayidwema inhlelo nini uhlekani kodwa ufuna ukipha yona. Ithi nayo lo account manje ngifakele imali. Ithi ukuthi awusho ngoba naku ungena i-account athi ngizoyifaka udadewethu ngifakele imali. Kuleyo yathi ngizokubona 1000. Kathi awukosi ngiyambonga. Kathi uyazi zamawindi ngithi inkosi ngani yami. Yo mali ngibeke ngizothenga amawindi. Kukhule imali ekhaya. Wena ke phuma emnyango kuyashisa. Usho njalo umzalwane izolo uthi emnyango kuyashisa. Ngathi ebhasini kuvuliwe amawindi kodwa umoya ungena. Kodwa izoba seyisuka ibhasi. Bese yaqala ukushaya imoto. Ngifika leka ngisoli bazalwane. Ngelitanga owakwami usisi ngimtshela ukuthi ngiphinde ezindisweni. Wathi hayi suka madoda. Kuyafana nalento inkolo yakho kwaphela ihlaba. Kanjena bazalwane. Akufikanga ukuthi ngidinwe kama ngabe nengahleka. Namhlanje uthi wathi neqhamu uyabona indaba wathi hawu madoda hawu ngathi oh le lusho lendlu eyaNkulunkulu. Mina ngiyazi ukuthi uyabona isandla. Kodwa uNkulunkulu. Yafika bazalwane nokuduma lento ngithi mina wathi nale nsindiso yakho iyafana iyabheda ngoba njengoba izinto zibheda nje kumanje sizobheda more. Manje bazalwane nginesitolo nginamathiro. Uthi bamakhathina ayifuna sambeni phela siphinde emakhaya ngezankhile. Phela singahlali la esontweni. Funa siphinde lapha siyalunga. Ngoba la lapho ndawo yethu. Eyakudumisa uNkulunkulu. Funda sifunde egameni likaJesu. Qale. Amen. Amen. Deuteronomy 28 verse 1. Hallelujah. Kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho uqaphele ukuyenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezu kwazo zonke izizwe zomhlaba. Hallelujah. Malapho. Amen. Abesephakamisa phezu kwazo zonke izizwe. Hallelujah bazalwane. Bakuthi emndenini wami akuhlanganiswe izinto sisenze izinto. Kuhlanganiswe izinto ukuthi kuyimbuzo bese kuthiwa hayi uMarko usunambani wakanani uthi kanani. Amen. Namhlanje ngithi ngile stolo namathiro ngiyabile bazalwane. Kakhulu ngalo Jesu wami. Ngingafundiswa yini kodwa ngibuza baba ngivuka izolo sikhuluma lento kuvele ibhavuka indaba kaJesu noma ngakade ngilele ebuthongweni. Kodwa bese ngivele ibhavukele le ndaba. Ngithi mina wethu kodwa umuntu waphinde emuva. Ngabe uyaphi? Uyakuleza mbuzi. Hayi bazalwane. Igazi likaJesu lichitheke once. Kodwa leyo likhumbula iminyaka ngeminyaka ulwakhulu lifanele ngenzelo manje lifanele ngenzelo sikhululekile bazalwane. Amen. Ngoba insindiso yafika kimi bazalwane. Ngisho nangengakho khona hayi bazalwane msabi. Ebathi besaba bethi khala inyoni kanjani ngithi azikhale. Ayikhale. Hayibo. Manje ziyeke inyoni zikhale. Akufanele phela zikhale inyoni. Hallelujah bazalwane. Kuthi mase ikhalile inyoni bebemeza abantu engasilalanga. Wena noma awuzwile uyazi ngibona ngangibona ngangezwa.
uyazi ngibele kabizi ngamakathi sikhale kanjani ayibonge abantu abamfuna uJesu bafuna uNkulunkulu umuntu endilina unamandla uNkulunkulu akayibo kanti uJesu ngoba uyena unamandla uNkulunkulu ayimene uNkulunkulu unamandla cha uJesu phela uyisambo nje siyakhuleka msonto kuzokumgqibela siyathandaza amen sale kwavalizwa kulowanyana simile siyathandaza amen engibatshele ngithi mina nokuba simile kungenxa lokukhuleka amen alibonke igama lenkosi wena ke phuma eminyango kuyashisa thina sihlele ebhasini futhi ungahlali ngokuthi ngizohlala lesontweni ke ngilinde ukuthi noma ngilinde imoto hlala uthi umzalwane hlala ulinde izinto zaNkulunkulu ziyenze alibonke igama lenkosi abanye namhlanje bahleli ngoba emasontweni bathi silinde ukuthi siyababona bamba ngezimoto hayibo siyababona bayashada manje ungasashadi wena uyaphuma hayibo uyaphuma wena ungashadi la ngoba wena awuzanga Jesu bakubheka izinto ezenzeke esontweni asezingasenzeki kwena hayi mina ngiyashiya bese uyafuza umuntu ushiyela lo ngempela ukuze bangithule ngisho uthando lebazalwane wena omunye wabazalwane asho njalo kumina wathi lapha ngalukho uthando wena ubonile bathi mina mina bengakaboni alibonke igama lenkosi kuyinkinga umzalwane mewile endaweni yakhe ahambe ethatha ibandla limbi engabe ukhomba inkinga kwethu hayi bawungilimalela ngabe ungakhomba ukuthi ulimalela uthi umfundisa kanalo uthando umama kanalo uthando hayi bo kufanele enze njalo ngomkamani ayiyeke umsebenzi wakhe ephayitawuni ahambele ayeke umuzi ahambe khawulana nani mina ngoba umuntu manje ubheka umfundisi omunye athi ngibona umfundisi cha unothando phela kodwa ungakhona nje hayibo uze kumama wena noma uze kuJesu esikhathi ungena ngalwanyanga eshumayela ukhamba lwamukela uJesu kanti mase ushayekile sezikhipha izinto uzobheka ukhamba ungakanalo uthando ungakanalo uthando ngoba wena uzekuyena hayi kuyinkinga bazalwane baningi abantu baphumile hayi baphumile abantu basalile endleleni ngenxa yokuthi bafuna uthando nanokuthi ngokhwela manje futhi wakubhekwa kuthiwa umeke manje izalwane kunjani kodwa ukuthandaza usathandaza hayibo bazalwane umile walibeka ivangeli wathi uJesu uyaphila kanjena ke ngalithola izinto zazingahambeli ngisho ngithi bangahambi ngikhuluma iqiniso bazalwane sasigulelwa ngithi ngafika ebandleni emakuyinsindiso ngihamba nomngane wami ngafika ngahamba ngalalela kwasukuma isalukazi bazalwane sethi hayi thina siqhele sathi thina ngegama likaJesu siyasinda ngasukuma ngaya phambili wathi umngane wami uyaphi manje kathi neke ngizwe ugogo ethi ngegama likaJesu ngifuna ukubona noJesu mina sho lokho ngahamba naye bazongitshela uma ngilimala endleleni ngathi kodwa iqiniso ngiyalazi kodwa ngoba ukuthi angifela ngendleleni ngakala bakukhuluma ngibambe ngiyalithanda kakhulu isimanga nje angazi ukuthi ngathini ngiyabonga abazalwane ngiyabonga ivangeli lami ngibonga ikhaya ngafika wena phuma hayi phuma mzalwane phuma kulungile babayi ukwenza yonke ubani ozokuthanda nkosi yami ngoba ngifuna uthanda wathi ngifuna uJesu ashunyela uJesu ophilayo ngoba phambili wathi ngiyamuzwa manje mesoshayekile futhi hayi
siqondile